koktma poriyo torubala da borma salthang Tripura Loksaha achuk thayo chongmari ni bagi khorang bai aoimung tini sharik dambao payano returning officer Sondip N Mahatme Miyat Agartala koktma thumnairokni thumo o koktma rekha bosaka salthang Tripura Loksaha achuk thayo jottoi voter tongo khorokchi thamra sai brechi sni sai thamra snichi sni o April tarni bwskang salchi sao o achuk thayo vote nahar jagano salthang Tripura Loksaha achuk thani chongmario postal ballot by vote yachakmung miyani simi changkha tini dipor damsa jora yachakmungni samung choliwano chongmari officerokra Sriram Toroni Kanti Shaka salthang Tripura Loksaha achuk thayo postal ballot by vote ranai tongo khorok thamsai suk miya joratei khorok nei sai thamra chukuchidok postal ballot by vote rakha bwskang Loksaha chongmario Bidhan Sabha kendro kaisa ni booth kaibani VVPAT slip random checking ni bagai Supreme Court chongmari commission no dagikha Andhra Pradesh ni montriokra Chandrababu Naidu ni tifangbai kebangnai bodol kaini jisani koimung norgei miya Supreme Court omtui dagikha jotto Bidhan Sabha kendroni booth kaisani VVPAT slip random checking klaima chongmari commission ni kok chapmano challenge klai kebangnai bodol nichisa Supreme Court o koimung blai jomari mani Loksaha chongmari ni philtam berem ni bagai chongblai rosai na paithak jora miya tongkha o April tarni bwskang salni chithamo philtam beremo chibri haste tai kendro bai naikoljak amchai sara chiba Loksaha achuk thayo vote yachak jagano philtam beremo Gujarat Goa Kerala Dadra tai Nagar Haveli Daman tai Diuni jotto Loksaha achuk thayo vote nahar jagano BJP dol miya Loksaha chongmari ni bagai bongni istihar sankalp patra karikha Delhi katalo dolni tangno kotro abono karijakha Melo Mantri Bakrong Narendra Modi Swarashtra Mantri Rajnath Singh no khoboi dolni kubuni ojarok tongbaikha istiharo hukbar khlainai rokni ajimung kusungni khlainani taiburi rokni hamarini shaka phan boxin jakha abnokare samung sitra tangnai rokno kebengi yapri krak romnani kokbo istiharo khursa jakha Loksaha chongmari regei Rashtriyo Janata Dol bo chongmari ni istihar miya karikha Patna o istihar karikha dolni oja Tejoshi Yadav o istiharo borok bangma regei toposili jati tai uklok klaijak borokni bagai khatimungni kok rejakha hasteni vote donarok jetikai kiri korok korikhai vote rei manatei aboni tongkho slamnani sanka CPIM miya CPIM ni haste tangno kotro jugalijak koktma thumnairokni thumo CPIM haste tangkra Gautam Das obno sanu kendroni BJP sarkar bisikbao kok rwmarokno narokli ahnei kebangnai bodolni oja Manik sarkar kok silka miya Panisagar block office tangno bwskango chongmari lokothumo bo kok silo desho hukbar khlainai sak thima bo bangka hanei bo kok silka bo haste sarkarni samung humungno sejaka Khwaini Kollanpur Hatio salthang Tripura salka Tripura achuk thaini batainai Progga Debormon no chajagai miya chokbari lokothum kaisangkha aro kok narangna okrangai manjakha Tripura Pradesh Congress Kasko Prodot Kishore Debormon bo haste tai kendro sarkarni samungno sejaka thumo INPT Kasko Bijoy Rangkhol NCT ni oja Onimesh Deborma Congress ni batainai salka achuk thayo Progga Debormon no khoboi kobonno kok narkha hayung homeopathy salregei tini Delhi katalo salni kok malaima pandangano homeopathy pha Dr. Christian Frederick Samuel Henneman achaima sal palaina bagino o panda jugalijakha sarkarni bwkhakti sajaka monorgei theiyasak samung kahamni bagai kahamkuk phurungnai sikla soi sikrungtai kahamkuk research paper ni bagai ayush sokat rafar jagano Nobar tibar naikhungni sikangbaria koktmao sajaka tini nokhau chumui tongano pherangkogei watui waifan mano damsao 50 kilometer doi nobar sibui mano hunibo hojak khlai rejakha tini phungni khamani tungmari 4.6 degree Celsius tongmani orni puila division league cricket ni tini thumung kainingano MBB stadium o Joynagar cricket club by choloman songho tai Norsinghor PTA matho mocha club by Polestar club thunglaino phungni kokborok koktma Oron Paikha